Бу картага Жокускайттан Охотскай морага таксар аян тырагы көстөр, кене угуна 700 километр. Урут бу сайды сол эте. Манан морага таксы элени кытта аты эрген культурны хардырты жайсы оргер серете. Аян солу 19 сөйтүрдүнү сыллыртын сағылан үлелебите, почтаны арас табары Россия онны элен $1 кырдыларгар тахар арттыгынан болбута. Тыйынчагы сөз 67 хылаққа сабыллы бұд, бұйыл кулун тутарга саха сирен салалтата Жокускай аян солун тутутун жүллесте Охотскай морага тақсар артык эме ораты солталынан эрер. Манайха бұйыл сайын республикалық тақтырын бөліға бұатыр бұс солынан аяны тәрейді. Кенелер ағыз 100 километр ұғыннақ аян арттығынан бұлыр қайдақ аян абыттырын білістілер, солы қая олырыр жону, кенелер олықтырын жақтырын көрділер. Бүгін бұл күні көрседен аттақ экспедиция қытылақтырын қытта аян солынан ұғын аян тоқ түміктеғайден кепсетек. Эти устуга көстөн аспытын көрдүкдө хайыңы сыры элбек түмүктердек, көжүстек, онна өсө инникилек да болон сөп көрдүк эбит, онон бутугунан кепсетиге бу кабаргытын ыңырабыт. Транспорт, оны сол хайыстот министерстветтен эмеки тыгыктыра, республика хайдытыгар аян сола тоқ солталақ болуғай олтуғынан кепсетиге ыңырабыт. Түрденікке тұтағыз тауғын сәтте студияу нөмірбет олар ибат, етенне бігі максы ғырынан ұйтылары ылабыт, ағыз 914-219 сүрбекке 612 ден нөмірге. Бағар бұл аян солын тұғынан бағар тұғымы білер, әбетер, ұйыттар, саналақ болақатына қаянды күтті әрінден ыңырабыд. Жокускайттан Охотскай мораға аянден бүгінгі беріне аттыбыд. Онына бұманлық составын өлелек бет. Бүгінгі ғылжыттар Батархан Григорьевич Попов бұл күні көрсе экспедиция салаятчыта түгені. Григорий Гаврилович Попов бұл экспедиция сүрінәтчіті. Оны Тархан Григорьевич ағата түгені. Зинаида Ивановна Седалишева, бұл күні көрседен экспедиция кыттылаға. Өтөке. Владимир Ермакович Попов, туроператор. Гәнен? Уанна Лариса Аркадьевна Шишигина, туристическая территория генеральная директора. Өтөке. Бастан тұран бұл аяңыт әтәңе түміктен бітінен, оны тәсетихиләқтік түміктен бітінен әйқағарды болын. 16 күн ұсата бар бұл ұлақан экспедиция, оны түн Жокускайттан Охотскай мораға дері арас көлінен барайынна атығыт, оны бартын бүгін ұсту бұтығыр көрдір өкпет. Солнан да болын, уыннан да болын деңе, оның жан әйқа бұл тұғы бердінейден. Бастақа еті. Еті тұғы көрді біті. Дегенен Жокускайттан порт аян Охотскай мора чуға сәбіт. Хетте 5 километр по прямой. Интернеті көрдіққан. Оны білді бит. Сонтардағы чуғас тек қайып. Оны көрді. Чуғас. Тоғына мораны көрді бит. Жігнәқ мора. Ән бұл экспедицияны тереңін өсі меха сайын мерия жүбітін. Барыс теңгінде. Оны ән бәйін 1-3 бағая ханалаға өткен. Осынан национальный идеология бар болу тұғарыме ороллақ болын сөпе өткен. Идея бұғытна. Ота мен кырыгыр тақпына телевизоры көрер етіме. Үтчат промышленностька дейін, бам тұтуғыр ұңғырар етілер, молодежь. Ота білін көрдіқпін ол нерінгіри тұтылды бұта. Аям, бұл темір хол кәлі, нежіне бестяққа. Бұл ағалар бұйты, ұлған жондар бар қаятыларды. Тұттылар. Бам тұтылдан үлілі тұрар. Оны білген мен бәйім көрдіқпін Россия тоқ тейбек көрдік. Национальный идея, көдді ғыдылар. Оны хақайыр демей көдді ғыдылар. Оны бағар деймін. Бей хақайырын ұтчат тоқ, национальный идея тоқ болын сеп. Иліндек. Оны ол Путин Владимир Владимирович тәметәді. Бей бұл иліндекке көрек тәқпет, илін дойдуларын күтті біргүлілік тәқпет. Ол ең бей әме қайдара ол декке көрін. Onun dirgen, onu öğreten, kadar. To kadar onu o diküleyen, onu günahtık takipti. Hem ben bıraskın cicigine. Bıraskın. Onun kadar bu manık ekspedisiyaya hanımdın. Otumin kos hem, ağam, bar onu olur hacıttır o hege, usmaya. Onu kapsiretler, kraspıttan onu herbar, bay, şüve, ras. Onu kadar hayır ettim. Tester ettim. Onu saharam baran, takdilatım baran, onu tukam taksan kelle. Ola bir Yönem tiydi evet onu bu Vladimir Ermakovich, Larisa Arkadyevna kellen hem temmettere.
Onu halleri kapseten bilsen onu bitir bir yolun Приложение же есть. bir tekelen Приложение НВК. tarih bu parkın kadar bitti. Onu kuydan barın halleri. Derinen barın. Спросить надо. Жара Григорий Гаврилович сен бен эме медик делек киген, эмчиккен. Народный медицина профессора нәмін. Ки бар. Ага. Ең сыл стажтақпын біраз бұғытынан. Онна 15 сыл хирургияға бейбін анабыдым. Онтан же бұл хирургдан тәлбә қиыны бұяқ бұды. Мен лучше народы күттәйлемін дейін. 35 сылы бұя бұл народный медицина бар. Оғылемін білі үйретер боллағым дейін. Бұл народный медицина дейін туй дейін. Оны бұл медицина онна сөз айылғаны күтті алтыған айылға соқуындарын тұтуған кейінем тел боллаққа өсі шөйтіміктәк болар. Ата бу күнү көрсө экспедициян ол народ медицина токсахыннар. Мен генетический, он итиергемен барта бара хилли бутум. Мен онна оғардақ бұна, бұл қартысқан бар, бұл Жара көрөк. бес астақ бұттан, бес астақ бұттылы. Олар бұдым, онна бұл кангалас мұхиға бара қотынан дөкіскай көрігі кәлбіп. Ол қартысқан бұты ордан қалбыт, сақранист болла. Onun tüyümti maya kurdu kıldır meyhağa tıkartıska. Onun için o поддержкаладың ол бұн тойы дақына минимет ол бара ұрыттағымды. Бұл күпсәнінен, әзәнінен, ұсмаянынан ona dönük ıttалтығамын кепсетебін. Оны тұрын бір кей барды. Мен оқосқа мора бұрайлы бұтым. Onlar ұрыбалайсқа тұралар көлләбітім дейір. О ғылымын дөдімін нақтыр етім дейір, ұсмаябын дейір. Оны тұрын бірегі көребін дейір. Дөдімдейді. Арай көрдік бұны хақын ақтара хылдылар. Бірекке. Соғыйы болтын соғыйы. Че қосқа мора кытылғырда? Да. Оны тұрын тиеммен жа олықта ақтаттığını еттім. Onu etələr bılır manna haqalar olur бұттыра. Cuma дейін ұры барды. Үй Cuma'da. Ол Cuma'ға қаптарына хақылы бар өлі қалбыттыр. Үнақ тұрын Cuma'тың өлбәт. Иннені тыңна қалбыттар, дикей боланlar ол берәкі морской капустыны сиси, онда километр сылас болдыға. Оскай мора. Иннені тоқтың халқын бөдің сүйгілер етеді. Кепсәді. Оны остуреттен етілаққа ити манеттаға тыгытын итіне тарақын орын тұрар. Иннені Тоннук атыгыттар бары қосқа морын артықтар Оны болу жечу. әмтейлі мұны ғанеттар мәқітар мүтәлдір. Болды қайдағы туақ қақтақ кейті бұл. Onlar Allah yüzünden varan tavar ağalar edildiler. Tuak da var edildi. Оказывается, bu neylekterden çulu canlarına varanlar belirger çay, sakar, inne, sabaturuna ağalanlar. Bu manyatak tuğun tağın teyet ayırıcı. İnyen bütün 19 üyati atı yergen onun saydan turar. Дяра Владимир Макович, Лариса Аркадьевна хетто бягат олықта жоңгутти. Бу Лариса Аркадьевна бәйін усмайеттін түріттәқін, тын онына ән көтеттәбітін хенер аппыт. Бу жәсері болатын қайдақ білен көрін ғырыттығыд. Амастан беге ол бұт улатын әддағына тоқ шаг будущее деді докладтар хөрер научный үйлері оңырыр учталар оғыларын үйретелер еті. Оны зейне әкімді Пермякова дейін барды. Ол бейгіне бәті ғынарағыдан бейі мотордақ ең болық, күштақ мотордақ ең боламыд. Үшуей мотористері ең боламыд. Олы-олары үшуйдік идея-идея бұтын барабы. Оны нөқаңылы 600 км ұсмайыттан. Оны аян-нырға үрдақ ғырғаттардақ, әлбәқ чаралақ едердақ қынан баран. Тән әвенкелерден ұрыд ұрыққыттан проводник дөнер болды. Ұрыд бастығы қағақтыр келектер еттен кендер тұғынан дәрттен ақтар еді. Қолы ехи бер боландар. Онды кынан мұд бейге бесталғатата онды қоғылар еді хайдан барамыд. Олар Аркадьевна кергенім. Давай туақ теренек қаден. Тур ағаққа онна. Бұл хердерінен жонлары туристары еді хайдан мұд. Хиддері, үшөй боттақ хиддері көддері қаден. Бұхарска көстерін күрдік ке. Жо, хиддерді? Я продолжу, да? Мы работаем более 15 лет, возим людей по реке Мая до Охотского моря. Природа прекрасная, уникальная, действительно. Там малонаселенные действительно места. И мы, когда возим людей, мы за них отвечаем. Мы стараемся останавливаться в населенных пунктах. Это Имджик, Данилькан и Ваяне. И за время путешествия, конечно, у нас разные были люди, все очень довольные морем.
и рыбалкой, так как мы сами рыбачили, сами солили, икру солили, и все это привозят туристы с собой. Только в этом Он году. Охотское море урут агартаханы жартитта. Охотское море нет, но мои родственники рассказывали, что в Охотском море у нас село Ижанцев, в котором я родилась, это связано исторически. Поэтому очень много выходцев. У нас единая фамилия. Например, Нелькани, Дичковский, Архиповы, Соловьевы. То же самое повторяется и в селе Ижанцы. Поэтому сернен хол болбатах уннан эрбуллага дида. Только по воде, действительно, и только на моторных лодках. Мы зарегистрированы как внутренний и въездной туризм, поэтому мы работаем за счет своей рекламы. Люди, кому надо, слышат. А также у нас въездной туризм, у нас есть по экспорту туристов, у нас тоже есть на это свидетельство о том, что мы можем заниматься с иностранцами. Но дело в том, что иностранцев привлекает сначала первый вопрос благоустройства. То есть отели нужны и все такое, а у нас туризм, походная жизнь, походная еда. И вот такой... Эти тугунысек салгы костех писеп, бегулла манна опыттар аяннеттехка. Элбах парайгыл таздой долларга хиджибыккын, онна бу экспедиция баран келли. Жахасканы пеппиканы багам хастах дехка. Ки экспедицияга мәні хиджиба саха. Хайда хиджан келли. Наха чөйді хиджан келлим мен. Тоғыды қана бәйім Усмаяға ұхынды үледі. Кергені мәмейін ғылабына бір аштабыты, олихін болағына бейге Усмая бейқанға күнді. Онтон булан аны кені депутаты хиджан туаха Верховный Совет депутатынан анамыта, онна Охотскайдар кітті, оказывается, кені онна связьтес біті бит. Солнечнігі үлелі олырдық бұтына кені Охотскайдан бейеқа танкетканы кәлелерді. Онна связь начальника Сергей Хартонович Скрябин ден улу әметаланнақ бай кейі бар, ол кейі лейіна гдекендер ол Охотскайдан кәленлер нахайын терихіне дикіп сәтчілер. Оны болана бұйыл ханығым мен. Бұйыл улу көйі ағуғынсылы. Мен боланы өте қалым, атағам көйін қамсабат, олеген балығаларға ғырыттым. Оны мен бұл улу көйі ағуғынсылыға тоқтаны білағым соға бет. Тоқта сыл сұлық тұрыр болдым. Атақпын демен ханы түстім. Онда боланы бұл бейе Василий Никитевичтің қайыр еті бет. Сөзінде бәнде дей салгық бұт, әп, ол ағуғынсылға бәлік бұл бұт, дәй кәлер түйемек бетер қайынды көрсек бұл беймін бет ол. Жокускайттан Охотскай мораға дере тақсар аян трагынан аяны бұ сақасын олық тоқтыры бәйлерін бағаларынан білеген тереген бұ сайын сылжан кәлелер аян трага ден әлбақ сайдыны албы сол бұд. Беге ұрыққа тұхыттар бұд, меценаттар бұд, барты бұ Охотскай мораннан тағаға ағалан олыр доқтыран. Білеген қайдақ тұрықтағы, онына кемне қолырылыры тұғы көрен істен кәлелері бұтуғынан беге кәпсет еқпет. Онықтан опыттақ аяннет, Зенеде Вановна күйе ғоғын сылығар бәләқ бұғытынан жабаран кәлім детін. Самый сүрені тугу сөбілен онына әрген кәлім. Мен наха сөбілен кәлім. Тоғытын сылбы сорықпан хетістәм де. Мораны көрдім. Аны мора бұд салғана хүдді өчіге. Ол ити мора аттығар профилов историяда тұтуаққа хөп. Туристері жан хүйне тұққа сөп. Онна наха туаққа бет. Әлбақ перспективалаға бет. Диханатым. Онна оғылары дихана научной исследовательской үйленнен оғылары наха жарықтыққа хөп бет. Оны тағынан бұй Аяна Майская районы күтті наға үксі себестахе қанада. Оны бұл туризмы сайынлар тұғынан олығы чолкайдан наға чөйдікі бары көмелістіген етіне оғыруқ бұтын нада біті. Эти Аяна Майская дем әттібітте, эти Хабаровский край бәхөлігі района. Эти қайда қалар олар? Кенне қалар олар өте өксені? Тонна хамегланы мораны көрді бит, оны жоны көтті бір систі бит. Ити туақ ұс майеттан хағаланы туақтар дойдылыра, негнәқ әбен келер. Ол жоны көтті бір систем. Үрдәқ туақ мен кәлекке жондар. Әл бәкке хелер оры бит янны көтігдер. Хоты кинлер туқтуғынан олар олар. Майда ден үрек бар. Туғыс мая олға. Туғыт кинлері дебі күдік. Онына кыры туқтар бар олар. Кыры мүйіректер. Онына туқтақтар мұны. Дейлер дәқтер майда. Майда кытытынан.
Бултан, балыктан олоролдар. Шөй бажандар. Сыгыннар маны кихи быгытнан шөй жандар олар. Раз деп. Өбіләді мағай. Солы хадак быһлагай. Түчөй, бар түчөй. Тухтара. Ата эн бул экологиятерин көрдүк ол элиндеки сол тутуокко хөптен көрдүң да. Ота мен Аян солак мәлтақ болды. ота Ага. хебеске кемге Жархан. хагаламмыт ол. Бу тутута хагаламмыт онтон хебеске хүс ылдытыгар хабулдан хабу туту. Бу кандай бар солы? Билин көстөр. Бу жугдур хаятын туран ефт. Бора Бу хол нёкантан агы 7 километр тутулдубут. Онда бир аллан калбыт. Эти бир сул. Бу аян. Онтон аянтан бу нёканжак бар булаха 15 километр оңголдубут. Онда итиккадда 7 километр курдук калам тур. Оңголлара. Атын холобра ити очотугар буллагана ньолоктоо жон хадда хаджаллары биле киндерин Хабаровский край буланы то киндер Хабаровский край булады. Хабаровск. Хадда хаджаллары булады. Хабаровск, у них самолет. Маннык масынары. Самолет раз в неделю летает Нильган-Хабаровск. И с Хабаровска до Аяна, если позволяет погода. А так у них погодные условия очень суровые, зима очень снежная. И у них такие же морозы, как у нас. У них район приравненный к крайнему северу. Так и проживают. У них доставка товаров, продуктов вертолетами или по морю кораблем. Поэтому местные жители в основном отовариваются в Усть-Мае. В основном аимские проживают в Усть-Мае, потому что школа у нас полная. И также им легче ездить на оптовую базу. Отовариться в основном продукты там в Аиме, например, нет магазина. И ГСМ. Ага, и ГСМ. Самое главное у нас вот в нашей поездке, мы берем обязательно ГСМ с собой. Это отдельная лодка, отдельная зарплата водителю, отдельная зарплата, вот это все. Провести бензин очень дорогой у них. Поэтому у них жизнь дороже, чем в Якутии. Поэтому они отовариваются тоже в недешевой Усть-Мае. И так и обучают, живут. ити кепсепитим жону кыттану кайылдар бәлер Хабаровский край жоннары бу. Ол древнер онна балдар. Болан баран хорок жон оголорун жукусенге үйрет. Школа, арктическая школа деп бар. Онны тут кайылдар. Онны үйренилер. Үрдүк өрөккө бем аны сылфуу кире хатылдар. Чага хайрындеге тарды хылактыр. Ток онну кондосы бит токтун хөпүтүмдө уру туруккатта маннык ките хахалар онны олдора хаджыбыттар. Онтун Хабаровский край бумбутади. Болан баран билигин даган хахалы хаңарар жоннор баалар эбит. Конечно, улахан аңара баран учалы хаңаралар. Ну болан баран хахалы өйдүр хаңарар жоннор баалар эбит. Туэс киндер эхелере агалара, ну, терапевтtere уже Краснояр, Хабаровский край götürübüt жоннор бу. Bir коллега бут өһә бүлү тан bir коллега бут Александр Адамов баран эме уста хаҗыбыты. Онны ол бирине эме биге бири бите таражу. Эгин таҗу. Александр Адамов. Мы возим людей только мы официально. Эти варвичи. Только людей мы возим, потому что имеем право по туризму. Александр Адамов с нами был. Мы тогда возили от одного стада к другому оленей, потому что это попросил оленевод на трассе, потому что если в течение 4 лет не меняешь стадо, то там рождаются эти, уродливые оленята, поэтому надо обязательно менять самцов. И Александр Адамов с нами ездил, когда мы на Урал автомашине и возили оленей и туристы в одной машине. Потому что другого пути нет, другой дороги нет. Там оленевод есть 3 В советское время очень они хорошо жили. Народная медицина специализм быгытынан нейленин эмтәбит. Инде. Эти хилденер ону кибо келен эмтәмит. Онна келен бараннар били мактананнар продукты вакытына макталтыларын әтән хәтта. Вот. Оны народная медицина бәйти деме үчүетне көрдөрдө якынада. Оны телдер бу мет турду туристический поездка друзья. Да, бу толок тоха битте. Энне кабычин хеддеринен хеджи, да?
такая дорога. Если в речке поднимается вода, добавляется в речки, то после дождей, то дороги нету. Поэтому мы сидели, в интернате сколько дней. Кайрактара тоналар тургаматыр. Айтырын олар оған. Дороги нет. Аны түйе ардылып күйтен олар. Недели, 2 недели можешь сидеть. Чего? Да, да. Зайду ванутан тик яха хаддага индик олору igen, а? Это мен, конечно, бу үчкөй техникалах буллакка, конечно, үчкөй. Бу де масына вот КамАЗ буллар. Бу КамАЗ наха чөйдеге олоктон купакка жаҗа. Аха төһөлөктө кухан солга, эти таска, эти уга үчө байты барар. Ол хин комфортно хәҗибетем мен. Оны миген тулы жаным наха үчкөй ханалактар. Бары миге бары өттүтен хайы көмөлө җыллар. Ол хин мен үйөр көтө астана келбит. Ай он алта хону каста техниканнан, а? Көһө Ана матуаттарга не удобный багай барта мияха көмөлө аркан гергөрөч вообще миген аткаралардан бараннар ütülgü hoğatı manı ütülgü manı sabız sana maskalan katetek bir bite. Daha çıkay. İndi anamad ilim tomatağa. Ата климата хайдага йол эбити. Поддержка ник. Нете. Климат хайдага итидеки. Барты бейелин курдук. Эми бейелин курдук. Бейелин курдук. Эми оннук хайын хылас ити кыхын тымны. Тока болан баран тохтах. Эти мора чугаспа. Олихин тухайдар сикте хагус болан баран ди тохтара үнелер кою байты күнер. Мастар дүк. Мастар дүк. Ити от бар деми кою байты. Салгын атын. Халгын эми атын. Атак бейелин курдук. Ато сен туризм итинне хайыннырига чо хайдак бу хол туризм хайдан нады дити битти. Анжа хайдак тагы чогона. Олен благоустроенный тохок боллагын. Сегодня как раз мы разговаривали, глава Яномайского района Сергей Анатольевич Альбертовский позвонил, и он давно уже нас ищет, чтобы переговорить пути развития туризма совместного. Что это значит? Что они, их сторона. Мы, когда приезжаем в палатках на берегу, спим море, нам это хорошо, комфортно, людей нету, сами себе. А они сейчас будут именно по предложению Трутнева будут развивать благоустроенные более кемпинги, а также место там на самом высоком месте стоит чаша, ну, как сказать, обрядовая чаша. Хребет Жужурский. Да, это они будут обустраивать. И также в местах писаницы они будут, охраняется государством, таблички устанавливать. Мы им предложили, что с Якутии наши первопроходцы, путешественники, мы хотим тоже установить тот же Маня Тахол Тугнан и Пекарский составительствовал, да. Он там был, когда он составил словарь якутского языка, я прочитала, его попросили чиновника Яномайского района составить словарь венкийского языка. Он это составил. Это сдано все Ленинградский фонд, и поэтому надо в честь него установить тоже табличку. Он был на Мальминских островах тоже. Альбертовский это хамай үддүк тип чалга. Жукзур хамай хейгер. Онна ток бардында бараньянда токтулар. Нүдө улахмандык хаватчы күрдүк тастер, махман тас. Олар нонман ураллар буллади. Имбир хири хатан. Хири хати дойдуну хати. Халар тохтар хадан калды. Оны кинетер тохтир. Оны давай паркон рокадир. Onu bir hübülat akbit. Sakralne mesle tohtar paymetikler elbakter. Iti kayalar, iti toh pişeralar diyen tohtan halbak. Ebenkiler kenleri eta karını jiteli. Ebenkiler kenleri olaq, kenler kulturalara, kenler istoriyalara ondan naha baham. Onu bartan naha şöydük mannak tabliçkalar innen şöydük onu rohtarın nada. Oçanot turistler olaq gün aybaretleri. Тонук плади, он ник ытыксердери ме билектак булак. Бардан билектери те она культ тохты үгәһиңен бардан хайы җетләр булады. Үгәләрен үгәһин умно хуатлары. Колор обелиска Иван Москвитин дигән турар булла. Кине биографияда хорулган турар. Александр Миндендорф, Меглийский, Аносоптар ингүрдүк. Атырбут ученайдар аянеттар кендер турар булатан олар аймактара келен Hıddan ahıktırın emi yapılı. Olur. Manya tahtır Nikiforovlar bu hazır kasır hılatı diye cüttara. Dihini manyata holdan iyice hacı kıstı diye. Öyle bu hası panjinler cüttürün kurdu. Hası panjinler cüttürün kurdu. Kinler diyor tüyet bıraktılar diyor cüttara diye. Bunu Rukovishka Иван. Андрей. Андрей. Пепеляевцы тоже звонили. Потомки Пепеляева звонили, чтобы мы их доставили до Нилькан.
Мы-то согласны, но пока в связи с этими событиями, например, в мире, да, пока они не могут приехать. Пепеляевцы, Карамзины и Артемьевы могли бы встретиться. Это историческая встреча. Там очень прекрасный Пепеляев, музей. Карамзин, Да, Артемьев. музей, прекрасный музей Нильгани. А также в другую сторону от Усмая есть Охотский музей. Там Эвенов, тут Эвенков, поэтому... Ханым бен эрдэ хэджибитин да манна. Қанна. Ата бу солуна. Ох, Бастыкын хыджан. бастық бұны жауын баға мәркеп сәбітті. Оны бәмін тірерген баран. Жонтыны италар, неме, кем оны иден сөбүй, кем оны хирден сөбүй ден. Оны қасты кеп бітті, бұл мұны жондар бағалар ден. Сылын соругун сеп Көджәбітім, қастағы көджәбітім, оны жону, онтан бәдері кейрен кәлбіттері. Бәйті мұндық. армия йылга сетиме болду. Бәйті оны берді деп күттік. Оны білсем бар сразу, оны же кәпсеп бет, ол же хыл кәлем дебітім, кәлек бит дебіт. Онна бу хайым билсен че бихи Александр Жуков тен оператор бутун жабаран огултарды бут. Уятетти бит текка ол тоны мекас текпе жарак алгас токтулга барабыт ол кенне ме. Көрсө бихи не мел. Сахасереттен Охоскай мораға тақсыр бұлырғы солынан бұйыл экспедиция тереліне ян трагын күйе кімне қолырылыры, оны бұл сол туғанын өсі түгіл кәпсет яқпеттен әтебет, оның егеме күтті ғарын бүйіні бігі кәпстебетігер Саха Республикатын транспорт, онына сол қайыстыватын министрін сол бәйтші Семен Николаевич Коркин күттір. Чатон Семен Николаевич, бастан тұрын бұл экспедиция қайдақ бар бұтын бігі бұл екі түйімәк тұқары ехетті бет. Ән еті солынан айының жібітіңді бұл аян солынан. О, мен наута. Экспедицияны холоры маннык бол бутун тохтяхандыгыны. Инникелак то хохту. Чөй ба экспедиция үттен көрдім өтім бәйім маңды каналынан. Көжік бұл рақ исторический. Ол бұл бәйқа бақаларға олар дейқайып. Өтергілі бұл пұштуғай, оны бұл өтергілі әрген тағас тағаны олытын бәйбдер. Бар бұлықтақтен тұқой бар. Онтын бәйқа бұл государство түттен кәсі бұлық олтын бәйқа. Ама Амгинская, Аянская ден аттақ дем олар дейқайып. Онтын Охоскай мора отын бәйі задача бұл государство ама олын чөлгөр түйерәйін. Онтын национальный проекттер бұл бұғытын безопасность качественной дорога бастығы национальный проект бұл. Онтын білейін екес национальный проект бұл. Үлетен халқылығын бар тұрар. Оны асфальтирование, реконструкция. Үлетері баралар дейқайып. Онтын бұл сөгөр түйерәйінге. Ол күдік, например, амаға тақсықтақ бұл. Онтын бұл аматтан дашы бұл порумны переправотын. Эми мустатын вопрога баарагына бу бүтүн населенный пункт аттыгар онтон дальше усмай отон круглогодичный ол бар буктактен задачалак бут. Ошо бир улган проект битен этергылы калмак бул жүргөр төрәйин, монотон реконструкциялар. Именно бу капитальный ремонттар, оны тагынан темир ол бут Магаданга метаксарамет тиектак бут, монотон этергылы ме Охоскай мора теңге тиерде хайп, монотон атехмын багарым, монотон Темир ол мостата алдан бияха болар, либо совмещенный железнодорожный моста боларду, либо автомобильный моста билем булин теңгелүле хажабыт. Уже куду железная дорога Якутиялар эметтим бүгүн ахаттан трассировка бутун орон станциядан кайда барагын билетин эми буландар баалар дейкмин. Ол Магаданга тидан Охоскай морадак семе бол. Мен таксы бар дейхап. Онто бу аям өтөн кеси булахата манев бу конечно тон бу кетенчаларда бу ме үлелер бара жуттар беретилер дейхап. Онтон бу видеода үшөйдү көрдүбүт. Элбах маны моста ремонтунан мада бейт сүсен такса кудук болду. Элбах маны тох болу бәтин реконструкциядан нара Охоскай түтүгөр. Эти аям деревнелерге тохтырар маны гидропорзаталар гыт үлөһөн онтон атын субъекттами Охоскай субъекттами эмелүлөһөн онтон бу муниципальное образование ректулөһөн гидропорзаталар гыт теңгелөһөн. Либо государственное частное партнерство дутан тергелы время көдөрөн хебла. Бүгүн яхаттан пятилетний план бутыр, национальный проект бутыр бардак тырылдан тура дихай кача. Улин тергелы бу адам субъекттер кеттеми үлелерге тон бебевдер көрүптөр. Именно туоттун көрүптөр. Магадан түн пока тон задача бутыр була. Короче, кулун тутарга Жокускай янден олат эти аммас болун. Усмаяга дере билем оголуктак сол көрдүкче. Ол ота аммарыхы турur моста ол бу бесыла блаңы керен турду. Ол өтөмө балдар, буландар балдар.
Отойчи ус майга дери солоң холлу те хека тооме түләгәте чепчти болон хепту. Там Якускаттан Усмайлы еще дикелер была, кому салах была на еще была. Лага чепчти болон. Түргендик бейбәбит утыру көсөт тип була. Аэропорттан туристлар түстүләр. Ыллыбыт бейбәбит агылы тип була. Таксистерге та наймалас пакалар. Ага, отер хангыр görüşti жаңын көрдүн да холовра бу бу 5 ел хегер жетибити, бу билинге сорук. Антон келер хылларга холовра хехенне солоң холлар чинчете барды. Ол ундан енайын бар булды. Ну, мин билер бине, ну, хакайра улахан хедди. Улахан республика 2 боралах. Ити агаметерин курдук котугу, северный морской путь, хайнара хатыр, ну, планета барта хайнара хатыр. Он на хогру декеме моралах бит, илиндеке, Охотское море. Он дигинен 2 хол бара, чөй болу эте ба. Атаман кен билген холовра көрдөккөнө, аңа холло сөпәден кетен хөп. То мин тохтеккени мин, ну, эдер таппын хеп. Кахан дестебетам, хахаулаттара Чукоткага дальна бойшукты хынжалдар. Кахан дестебетам даже тега имот. Кимере там хасын там Чукоткага бардым. Или Чукоткаттан келдимди. Ото блин спокойно хынжалдар. Кибе отын билебин ол Чукоткага хажыр. Дальна бойшуктан ол көмөшчүттерге тагас диелер. Жорчоттар. То элбактар. Вольва генерасыска ненун хынжалдар дига мастерны. Олин олох түрген байтı кулария. Onu haydak tuğ bolların min eterke moh, nu bolam barın min hana bar. İti diginen portayan çugas. Biz ekonomik ötün aktar bu kurdu gitti. Bu aktarı kadın bağırır gitti. Tonu bir tuhti to Kina oldu hacer. Onu Johnson bir interview la. To çone eterten lehpet ekonomistlerden. Железные дороги Якутии bu Магаданга тахсар хол тухнан кепсия. Алексей Местников тен. Билген була лохтоктор ханаларын истекка келер бу осенан сол тутута ян лохтоктор туханалактарын көрүнө акара. Пожелания такие, чтобы начали, доделывали вот эту дорогу. Сейчас по этой дороге сюда и топливо, и продукты, все сюда завозится. Но видите, дорога-то не соответствует. Машины летят, все ломается по таким камням, по речкам. Вот. Осталось каких-то 30 километров и брошено все это. Когда дорогу тут доделать бы полностью, то занимало бы время 5-6 часов ездили бы по этой дороге. Ну а так дорога что? Дорога, направления дороги практически нету. А дорога эта нужна. Выход к морю Якутии, чтобы выходила дорога, нужна это. Тогда и жизнь в районе, все по-другому пойдет. Продукты могли с Якутии привозить круглый год, не только зимником, а круглый год. Вот. А якутам нужен выход к морю. Вот на этом, наверное, больше акцент нужно сделать. Да. Ну, мы тоже так думаем. Потому что все, кто с Якутии не приезжают, вот зимой были представители, да, там они соглашения эти, там о культурном обмене, все это. Но нам нужна дорога. Республике нужен выход к морю, а нам нужна дорога, чтобы мы могли на федеральную трассу выезжать там и людям привозить продукты оттуда, потому что массовый отток населения начался именно с Саяна. Так как здесь вот самолет маленький летает, да, а сейчас еще сделали непонятно как, что они до Николаевска долетают, там пересаживаются. Раньше напрямую до Хабаровска летал. Это неудобно очень. И люди вот стараются уже, они здесь выхода не видят, что дальнейшее развитие какое-то будет. Поэтому для меня важнее все-таки, чтобы дорога была на федеральную трассу, выход, и тогда какая-то жизнь начнется. Жогорду лохтоктор тон сол келере сайдыга ден огамбатты Хабаровский край булай. Бихен солларын оңорун береркен бихен тереспи побатак Семен Николаевич бихин итин надады бихеха. Усенан итинник Охотское морга бахатаксар ден. Вот у меня бар тухтен. Конечно, бихи билин бу дойдутный корабулах вот на республика вот рано северо-восточный коридорда демаллар. Например, бу пуняхаттан бу лехаджер бу Амуркалар гыттан Амурская областька жиринда махеден бу эми проект бу олох күскөлө баран эреден этих фамалар мына тергалы уже, например,
Нерүнгриге бар, основной маннык ранидер пользователер чохторон тахаран Китайга тахарар. Ондук проект ахпыт. Бу вигил программ перехода нин үлете Минтранс Россияны көтүлө үлага бара турабыт. Железный дорога күшкә хайдагына бар дияфнак, мана 900 агас километр бут оттан Нижний Бестяк бит. Блин, Нижний Бестяктан, грубо говоря, грузовой терминал бут. То бар маннык Рүстен жыды перевозкаларын тон дальше Северный морской путь кирик таксабы жос турабыт тяхпын баларабыт. Ону таханын уже этергылы найбабыт хайдагына аңа порпут, глубоководный порпут, найба, блин, приоритет, то это артистическая ходу улустар бутын хайнары гаттын задача тура дейт. Все бир направление вот каджик Магадан буланет, монна этергылы существующий калмагы бут ремонтнан хаян. Эми бир маршрут ушей монна элбах недер пользовательдер баллар. Улин эми этергылы атын субъектками таксар, возможность куду булан таксар. Онтон бу аям это, конечно, перспективный документ гаттын бар дихайп, монна тон гдамбон лох картык чуть монна Порвей тур ди хайплы. Улин томона кандиге хачы хаддык барыттан, хаддык улы барыттан көстөн ияга. Ото бехене олыңардас биле быһылыгы таксыбы тереден болбатак, бехи бар нехелек. Ол сол тагыста атынан нехелектер хайдыктак дем булади да. Андас баар такса мотах бу холу горы булак бутна ханы кара нидер пользовательга, ханы кара мындык эсерге техника экономическое обоснование ногорго именно бу того именно ону жергер именно бу кара нехелектергер жаң холу 1 километр холу, например, асфальтирование орубулха либо грунтовое оруха улхан затратный было. Он там мандык тегенчик 200 километр полностью 500-600 километр оруга уджека улхан хачык надо было рулин, например, он еще дипюртем бран кирихна ден тукундер балдыр. Так, конечно, обороноспособность этнен корабулха либо у анабарду амга голду в любом случае его приоритетный голду голду. Короче, ты на рекаре эфирге тагыстыбыт үтөкәһенен. Алло. Эфирге тагыстыбыт үтөкәһенен. Алло, здорово, Здорово, Ирман Ильич. Благодарю, Москва. Николай Коняевтен, bir bildiğinde huriyatçıda bir ulu gibi yokşagula o da şeytuğundan izlemekten ülüyeyen seriye kinege oluyan sorar. Onu o günün mine akıtım, ondan sonra tuğu bilmedim onunla. Bu ulu yokşagula o şey Kolokovskaya, Alexey Alexeyevich Tuğka, Okoskay moralı, Okoskaylı bu hacılarından tuğu telegraf stolbasın tuğurlarga ulan kontrakt tüyesi bit. Hacıların öyleleri, kamnasları. On tuğu da varlarına hacılarına kuş kelbetiyer, o düğümücüyer, tura bana ambıttır, hırla ambıttır. Onun varlarına Okoskay daha yıla kimi Kolokovskay'ı şu burucu okurduk yerin tohtabıttır, yılanı hukuku vermekte hayabıttır. Hiç yılanı birimiz korsu soğuz istorik, birimiz sakatta köştüyordu huoktu. Hiç yılanı söyledik tohtu, tenisen bile koruyor bari sen etikindere. Söp, Irman Ильич, maqtanabıt etiger, bilegen demek ılgaz tohtabuga var ekput, uyku tohtabu kendine körsökpüt. Ne behinin birgi bolu getirdi. Bu ösü bir de körəçlə bitir kördürübü Cukuskaytan Oxoskay morağa taksar ayan tırağa köstör manna uhunna 700 kilometr. Bu kepsəvipi kurduk, urut saydız olayda. Manan morağa taksı, elini gıtta ergen kulturuna xardarıda jaysı orger serete. Bu tuğunan kepsətevit, onuttan büyüngü tüymək bitir, bu respublika haydıtıgar ayan sola toğ sol talağı iden ırtıq bit. Bu nene aspet tüymək bitir körəççi gıttıhanı ipita, bu Alexey Alexeyevich Kolokovskay, öksükülə xülüksöy Oxoskay morattan ağılbıt telegraf diyete bitti, onu testorik sıktırı diyet. Manna oloqtaq ki bu hıtınan, bu Larisa en bilir ebikin, Arkadiyevna. Барлар детинди? Да, столбы старые стоят, провода уже все ржавые. Мы когда от моря 40 километров ездили к общению Лантарь, к оленеводам, и эти столбы мы все видели. На самом деле на этих столбах стоят оценки. Если на столбе стоит оценка 5, значит, этот человек, правильно, оценщик приходил, выдавал зарплату по тому, как ставил оценку. Столб стоит будет плохо, двойка. Хорошо стоит 5. Ну, вот такая строгая отчетность была в те года. Поэтому вот эти столбы старинные мы видели. Они засохли, эти провода все ржавые, но тем не менее стоят еще.
Отон тенеге оғырдахан олты капсиллері бітті тенлік. Нет, это женщина рассказывала, которая живет во имя, что у нее отец был вот этим, когда ставил столбы связи. Отон білген Колковский институты дем бар. Оның қолыбыра историктер ысықтарын бұл институт емелсен хөп бұлға дейінік ол үләне етімнен. Бұл онно тердерге жон үлелер жон баллары біттен. Бұл оғытық бұт етікті. Да, пока как туроператор, пусть выходит на связь. Мы связаны с местным населением, с администрацией, с музеем хорошо тесно работаем, потому что мы живем на одной реке, Майда по-венкийски. И получается у нас герои одни и те же почти. Гражданской войны, Отечественной войны, родственные связи. Себеп, аны тұрынты бұл аян солла бір республикавы сайдытыр тоқ сол талағы денге керек қағып. Семен Николаевич әмбәйін қолыбыры бұл көрдіққаны қосқы мораға тақсыр артық тоғы білген ораты сол таланнан. Ораты олты деді. Онтын бейіға основну экспорт, импорт товар тағаны. Әтергілі ол ұрықы ғылырғаттон тағыз тағаны бар да ехайып. Гынан баранте кірдік бұла сұлар етігер, қатшы оқ болғанығар, кірдік объемы күтчауды болуген бар. Оны тағынан порт туған кәсәтлер деме, істен асты өт, портовой инфраструктурада емін аяңға. Оны түн әме капиталайонкой ост, ұрқуда әме үші бәдік объемнақ ба порттара білін әтіргілі объемы күтчан тұрар дей қайып, оны түн әтіргілі керер бұл қал үшіде қайы қайып. Надо тұқый бар. Ота социально-экономический именно уже мастағаны, уже атын табандыр тағалдары ғареме. Тонық үтінен көрдіқ болар бұла. Көрірі етен әттің де құлыбыра бейі білеген қотугу артикана хайынлары бұд. Қотугу түер мұраға тақсы біттен. Бейігі бәйбі соғыр өттіуін сайынлары бұд. Ол Амурскі облағының бары біттен. Оттан ете ән әтерін көрді құлыбыра аты әрген кемегер, импорт-экспорт кемегер бағар кірдік қылғас соллаға сığınağa me jayılaq bolun söp kurduk evitçe oğlu xoskı morağa bir bağıta qıstık butuna dentim. Bugün ne xatun bu xoskı morağa taqsır bağıta qısırtun ari onluk ıraq задача тура була. Я bugün ne xat magadan butar taqsa bu multimir ola nedir projeler baxtar onu üretilbit çünçelbit маннык месторождениялар балдар була олен ол оны тақсыр задачалақ була. Артика түн каси була хотон артика уже янская бассейнга. Олова будет этергалы ол жоқ либо нефть газовые месторождениялар уже этергалы балдар була. Тому түн каси була хотон эмен элбехтер булаган баран эме этергалы элбех үртен уже тынан жертен булха лесе производствотан жертен канна хан тух барын көрен бар биде оны принципиальное решение керектен алды. Атак монда Тетелок доктор этелер дейти. Ток барты холтун тутулукта. Онлық па бұл айттын? Хол бар болана ток барты чепчики болар бу, хайдылак болар. Обеспечение рыбой, Якутии, красной рыбой, икрой. Пожалуйста, там на море. Все, что есть на море, там есть. Понимаете? И обеспечение. Сибир это дахпын магины. Бу менак бирекке турар бөһүлек ток бол батак, сындай бол батак. Кини портовый булуқтақ. Бұл история бар. Иккете ерілі бітті. Бастан англичанлар кел бітті. Келенлер аяны қалаңыз бітті. Оны төттірітін кемері көрді хүтіне төттір болла. Төттірі бартып кел бітті. Онтан еккес херігі японлар кел бітті. Тоқ бармата қалан елі бар бітті. Аны тұрын Охотский ден ұлттуақ. Морской порт мелководный. Бұл аян глубоководный. Оны мен Google көрбүдү. 300 метр диринга. Представьте себе. Энгенен бара хотуң онда кален таак турар. Магаданын туран тейчи бай. Материста. Энгенен эти эре олары болбатак эти всё кадда карабур я кален токтуруттан турукта. Диринг болланы яка лайнер да кален туруга. Мелкеги болланы ок болланы. Бейі вопрос бұл бадақ қалам баран Хабаровскай крайға тенне Охотскайға тақсан. Симби связьтақ бұл интин. Ол Хабаровскай мораға тақсар кені тоқтақта. Оқ балақ бәтті мората Хабаровскай край. Семен Николаевич. Бұланды. Кинлер тоқтақтар бұл. Кейін көріттір Хабаровскай, атақ кинлерге ол туық бар. Ылыртуақ. Бағана аттар әпті. Бизнестен бар. Үті народ күйе, көмел күйе. Атылыған әркенен бағарар кейі қайдақ бар болайында таққан барар.
Кини транспортный орскоду лохана бәт. Оны кини быһалы түйән кинен ити маньяттага тыгыз солдан тақылар болмады. Уже протороченная дорога. Сүйсілі быһа ырдыбыт соллара болмады. По всем этим коммуникациям. Билинги связь баргар ол подводный лодка декалем туруса. Ити порк. Там есть Жужский заповедник. Ити бу Россия хакайра барды. Жигинен хир байын костулар, онон тылылар. Жигинен ти улахан туактар балдар, деп погрузчиктер, камацол, экскаваторда. Ити Владивостоктан келере кас төгүлгөран келере болу. Маны калбах пай туактар дахпо. Посредниктер дах туактар дах. Ото багы келле гана ол багар чепчен келия кас төгүл. Онда туак. Мне так турат трактор алан турат. Өсө чылырга 19 Очолорга, это 19. Он esa автомобиль Ford агалан бүккө кунуга жокускайга хүддүт. Амбастыкы жокускайга кени машината. Вот Америкаттан келбиди. Бите хандан келбиди улой, ити хуурнан келбиди. То ол хамеманы тенден келер деп бар. Урут ол машина билин ол погрузчик текеленсе. Сәп көрәтче бар дем болла, эфирге тахарыкка стебит өтөкө ханан. Алло. Алло. Драба. Алло, драбларо. Ярай горгош. Гена мандык ден болар сатта. Эте нейге сумуянан аямда ям жипүлөр каччысы ого каттайча каччыны буланат. Тонна бия бана. Манна түшүнгөн мага бияга 30 км оңорого суал. Уагалары 30 км суал оңорары гымбакат. Сүйда оомарыны туттамаран. Ол туапыт кийбедаты бутырги. Эреге билет окуйдан болду. Алтан оны лена түрәсидигер отында сула туго аллараттан улахан атымда жете коллары тахара гана токуйда. Чана булана бу берсактан бу соттунан тугунан темир суат кирер нормхан аэропорт путтуа ресной порт Канада. Чана булана бу Күтүрі туақтарға намнарыңындер ұттан барыттан өрі үйеғет. Оны олағына аллараттан тағыстындар әбір қоттар манна. Эдінне олағына қотскекті кемірі өтар. Тұғы оран олаңға білі. Тұғы өрі тіріңетер агрегатор оран олаңға олана қалаңға түтінне. Улақан деді қолдар тақар улақан басшейінлерін орын. Еріморын тайматында барды болуқтар. Тағасыңын барда кәтінне кәлер. Чағына бұлы тоқ бар бұл мұғаста бұтығарыңын мәтілер бардығар безопасный болар, құтталан уақ болар. Оны тоқ көйтан, ол аяғыңа аты күйін кейлеріңіз. Бұл үйе көті әйті сұрағымы тұтуам дейбі кәлді. Қаты тирақ тоқ құтыр. Кәкі тағаты өтеді тоқ көйтан. Сәбі көргөш, мақтанауын ерен келі ханағын әппеккер, ота кірджік кеге әтеқ айылақ. Ол кірджі бәбіт нәлік біт егер сол бұн оғыр бұққыларын саяңға тақсық бұт төдеқ айылақ болан тағысты де. Дәрі әтінне қолуыры тегір көргөш әтетер кеге түгетін әбі. Әптәқ әтей ханымыз, конечно, передача ұстататтым объясняйдатын бала, бұны шүбадық әтем бәбітім тұшты бұл кірджік бей задача бүкін әқатын ұсмайалы. Он его amma реконструкцияда болар ден, он тағана муниципальное образованиелар бутер. Bu местный ұлықтақтырыптан әме әппеттері, атын Хабаровскайда реген бәдірін субъекттері, әйлектерін жона, конечно, аттан мүмкін әйқаттан кенлер территориялар керем, бе орын керем бұл пропылық. Нұқла, отече кенетер ұсалдаңғы қолыбыр әте өріхөйдерін әтерейіні григаты қостан ағылың енден, сенлік күрдікті кей түгетін әбі? Нұғыл бекенле өлелер, именно бұл өріхөй именно bu судоходный ерүстер бітер қағар техникалар бағалар дейқпен мағарабы. Мұнда 12-13 оны тағынан бұл барабай участоктар бар янаға индигирка төт тегіншалақ ұлған земснарядтыр үлелер дейқпен мағарабы. Индигирка оны электричіне. Онтан бұл участок кәлегіна участоктарыр әметтен бағалы өлелер де. Мұнда витим, оны витим 500 тегіншалақ земснарядтар бағалар. Олар білдер олар дейқпен мағарабы. Именно судоходный ход маннык бар боларын күдіккіне. Көребіт манна программа гарантированных габаритов бар. Например, үйәт түгертің бұл үріспетер шүйсеттуын гарантированный болақаттың бейеға бұл екушкі участығыр кеті 3 метрлік участоктарда 5 метрден көрі болға. Индикирка
яна өттө, например, метр өттө, 2 метр. Тора ханай мондук участоктарынан көрөн. Уну хайулете бара тура дефон барам, онтон ата улахан ондук земсерияда калам, монна именно хастар бит кейген мондук болбот, монна именно у таар судналар бутын жалларыгар именно бу асаткатын эң көрөн таарга тонун үтен үлелер баралар дем дефон барам. Ону таханан онтон превентивный именно бу ажыдағанға үлелеріме отдельно баралар бұл еске бассейнный управлениенен через баралар. Міне тәбінде. Ити бұл иттен ит, ол бұл маны кепшеті орағыты ит, ол бұл хол тұтары ғыджағыт дейін. Оны мен тәрігінім, бұл бейі мұстан, бұл передача, бұл хасын хол тұтабыттен бұл батақ. Бейі просто жон внимание тардары урукку холга. Урутта барете, кылгас хол охотска мура. Оны туттақ бұтына, или қайдақ білейін тұрары, onu kapsi kellibit. Çeçe tugar bulany bilinge turgunan çekepse bit tugunan kördökka bihige bu kırcık государственный политика быхытынан этинне сорок турбаттен ахоскы морага быхатак сыргаден олганан баран экспедициялар бардактыра де. Олар әрі туризм бар. Туризм хайдар. Холовра эгеме республикалык доктор болаңыт тергалы кантанда келбеттерин ehen ол келдер үптер хатчылары налог быхытын бияха халар буллага дейт. Туризма хайда хайнырыктак бытыры чөтөбөр. Развитие туризма. Ну, тут мы едем, значит, на моторных лодках, потом аренда машины, вахтовка, это очень удобно для туристов, по Жукжурскому хребту, и дальше мы останавливаемся в Аяне. С Аяна мы пересаживаемся на катера, если мы едем на Мальминские острова. Сейчас идет разговор с Аяно-Майским районом о выходе на Шантарские острова, где киты водятся. Это отдельное, да. Гренландские киты, сборище китов, это возможно. Это все возможно из Якутии, из поселка Усть-Мая. Именно мы над этим проектом работаем совместно с Аяно-Майским районом, о котором мы разговаривали сегодня тоже. И до этого тоже. Да, если они уже закупили кое-что, какие-то, он называл сегодня. И получается, мы при дальнейшей работе постепенно, не сразу все, будем уже разговаривать о выходе на Шантарские острова, потому что в Нилькане, в Аяне есть люди, когда есть местность Муннук, и в этой местности жили люди, держали действительно коров, и они косили сено на Шантарских островах, привозили на катерах, и поэтому эти люди есть, которые это сохранились. Есть там коров сейчас нету, просто есть потомки купца Винокурова, да, как его Александр Винокуров, да. Дмитриевич. Его нашли родственники из Бестяха или из Якутска, который вот купец носил такой большой серебряный крест. И этот Александр Винокуров в данное время работает в Усть-Майском районе на золоте. Просто с сыном они приехали работать. И основание его дома и этих жителей, которые вот в местности Муннук мы останавливались, это бывшие дома там есть. И они сено косили коровам вот именно на Шантарских островах. Привозили оттуда сено. Есть же выход на катерах. В советское время это все было. Поэтому мы ведем работу в этом направлении. Для нас сначала было Мальминские острова, мы его достигли. Это прекрасный заповедник. С Джукжурским заповедником у нас договор о посещении его, а дальнейшее мы будем работать уже в направлении Шантарских островов. Разные. Вот как тот же Адамов Александр с Нюрбы, да? Юхевлю, ага. Амгинские. Есть люди, которые с Амги тоже приезжали в поисках своих родственников. Связи вот по с Анапы. Вот был наш, значит, Юрий Таюрский, наш оператор, долгое время работал в Усть-Мае, и он привозил с двоих. А также запрашивать из других регионов тоже. После выхода передачи с Панда Саха к нам стали звонить уже из-за рубежа. Потому что Панда Саха мы пригласили как видеографа, чтобы нас... Мы пригласили. Ага. И его бабушка похоронена в Нилькане. Он был очень заинтересован. Его родня хорошо, тепло встречала. Его возили вот именно ловля рыбы. Рыба там есть. Рыбы много. И действительно для Якутии эта связь по поставке рыбы омега-3, это было бы очень, как сказать, взаимовыгодно. Вот он и говорил, что он регионы киренит, хоску мурати два он регионы кира была хоть, он. У нас с ними договор. Договор? Договор, да. В 2016 году Ассоциация Эвенков Якутии
Атласов Иван Михайлович с нами ездил, и он вручил договор главе о взаимодействии, культурном и спортивном взаимодействии. И на основании этого соглашения мы в 23 году возили ансамбль из Юсьмайского района, танцевальный коллектив, и провезли по всем 4 поселкам. Показали концерт. Теперь ждем их выступления или спортивные встречи в Усмае. Көрәтшілер кыттыгаллар, әме қолбуққа істебі түтөкәнен. Алло. Төкәһеннән дәрабылырым. Раба. Мен маннык тем вопрос тактым. Ите Охотской морога глубоководной морской порт тутулы буде җиһәт. Ол морской порттан Сахасерин территорияли Усмайгадлы темир сол туптыра. Ите бастыгы вопрос. Тога итене шойдик сырдап таккытый, Сахасерин лохтастыргар, той ите Охотской мораттан темир сол Сахасер калан турар дит. Онна икки вопросом дем болгана прямой сол тутаргылар. Депускайтан Верхаянскайнан Ускуйгага тиеп, Ускуйгаттан тикси найбатыгар тиеп, найбага болгана эме глубоководной морской порт туталар. Ити тугунан того Эн ол Охотской мораттан темир сол кәлбете дейіне қантын етағыны? Ит российский телевидениега маннык тугун быстаган истақал бирен. Сөп мақтал әрен кәлбеккер. Дәрәне текқара интерене өтті. Элге туган элбахта кассетлер дияхим баруын, маннатан Восточный экономический форумгатан бе дойдут президенттон эми бартыр кассиан турбудан маннатан 600-500 километрда подъездной маннык остановкаларын кат 600 километрда хоттон чок тахаргатон порт тотулдан турар маннатан грузооборота жыда грузооборотатон 1 миллион чок тахыкта. Онтати эмиеттен еще байкис вопрос под эти трассировка волтуна касательно манатон. Эмиеттен каракартык найбу бутортан эти тополина это эми манук участоктарынан этергалы бу прогноз недропользователей катта эми үлелеген эми государственный частный партнерстводан кини бәтин өтөрдүп участогынан баран бихи дороги артикаларынан, например, бу бала Верхаянский нелekтерин эми хабан хастын хелеге хабан баланан через мандык эми изысканияларын оғырын үлелерин бара туру деппен багарабын. Мата полина еттен Верхаянскайдар бәләнә делләрен еттен. Эти участогы туттаннар билен будан түргәнник корка айынан тиелләр, например. Рука кили үмкін айынды бұқта билен суткаттан тақса күдуг айынан кәрілер. Даже ондық айынан кәрілері бар. Онтан бейет үйтен дорога артике билен изыскания, проектный документациялары ол этергалы үрәгеннән кирен батагайга тақсан баран ари мандык зимник уатылут зимник тутулуктак сухопутканан барыкта ол үлете бара туралар була. Онтон дальше куйгаттан барар булаха батагай куйга северная унати хайырнан через тақсар эми зимник көрүлө турар мына тергалы эми сухопутканан барар уленари эми зимник продленного действия бу проектный үлелерин орухтак бутон тергалы ол найба тақсар Холбутол бухтага чабие, например, существующий зимниктен где-то 100 километрами бах сухтах подачами. Он этергалы районен бу бакка мандык сухопуткатами 1 плюс тандах бухтага. Ол найбута тасар. Онтон найбот уна каши булахаттан бияха. Мүмкүн нахаттан эми декларацияларын үлете бара турар. Мына инвестордар баллар тухтарын үлете ол же ВТБ банканы каттылыгына мандык Российские институттары көтөлөлөр ол задача деме бар турар дияхым барам. Морской порт неме мына. Морской порт тикси через үле хажат мына. Өссө көрөтчү бар, истекка фирге тахарабыт. Алло. Драба. О, икеге. Төгәнен. Бу жүрөп кеттен Иван Петровичтен жас. Тибинне бир үйтүлакын. Бу иннеки векке үйттегенен менен коркун хорюн хаккай деветин. Окоскай морга хакайрдан такси туала кол тусмайна кол тутулуата жоккай буга. Онны де урукуттен кессем бар бу. Дестяктан магадаңылы тимир кол тутутайын. Ити Ити ханны стадия кийде оннети эргребут байдыннар 600 километрдек темир жолу окосайга
tuttular gene ili porder ettiler. Ote gada bir ol bitiyeldi. Maqtal. Демир ол тотылууда ден әттемде. Білін грузопотогын өсі алатынларалары оны портовой инфраструктура метод тұлдан тұрар. Олен төлі тұрар депім. Онтон демир ол туынан бәстәқ Магадан туынан әме трассировкада бар. Бүгін әқі изискательлер үлелей жалар. Станцияттан үлеләнлер бұл қайдақ тақсарын сир резервированиета бұл именно мәң қаңаластан аңалан жүріпчі таатты томпо. Оны тағынан бүгін әқіттен әте әме бұл передача тұтыр кәпсән бұдың мұнна бұл алдан переход, мостовой переход бұдың. Мосты автодорожный параллельно үлілі әтір жабыд, оны совмещенная жыды. Әме бұл демир ол бар бұқтақтен. Оны бүгін әқіттен мен Транс Россияны кітті әме үші бай үлі совещаниялар, мұнияқтар, тырағынлар бар бұттыра. Оны бір проектін өттін железен дороги путь өттін совмещенный өттін проектированиетін әме бәйтер Олар гаден тургайтер гынан предложение лахпут оны өттен өрдедләдер. Онтон Росавтодор әтерінен кенелер була техник экономические основаниялары именно бу мосты үлелерін проектный документацияны кітті мөліләжілер. Екі автомобильный мосты өт. Олентен мұнна трассировкада ең барта бар, әмет предварительный трассировкалары олентен бұяқ суғылары балылар. Ол вопросы әжепті. Сөп, манны кайты бар, Эрхан. Энте жаңын көрдіқаны, Охотскайга мораға тақсыйга экскурсия терергенан яқты тұттылық кейі бар бітті? Ну кейі бұғам тавары, Григорьевич Ивановтың емеби, қамтені жібіті. Бұл ғыджар, бұл тұрар жоғы яқты та? Өте кейі тоқ олар. Банда қораққа байды құсқа. Өте кейі тоқ, энтузиаст, греческай детті қыны. Ол кейі тоға, мұнды кейі тоқ те қаны хақылы. Мечтата, идеята. Бұл Ушмая турку дука мету кунан жарктанын багар. Та параллельно хаддер мындык. Икки токтел токтара буланнара. Шантарска бу яктабынан алдара түһөмдир. Северный морской путь тикси, он энергиен токкады тиегамдир. Шантарские острова, он ол Шантарские острова аттыгар портаян базам болу дир. Текапсирине. Он ол яктанан мин хахахерин туристтарын киптары көддөрө ол Диян дир, ол яқтаннан. Ачек жоң оста хаджарда яқты? Оста хаджар. Ол яқтан оңыр дұрттатық бара бұттағатан? Бұл тұра. Иди морской, река море ден яқта. Речной порттар. Тура. Бәйті олың күтті оңыр. Кемдеген яқы олы қанды көмір. Спеп бұғылақ бәйті күйінен. Энтузиастыр. Хақа хергер бары біттер. Бұл оролдар, бұл ағам, оны ол кейі. Бұл олары. Киттер хылғы бейді кәлен еті Шантарския острова кәлен ұйықтылдар ебет. Онна нағалбақ балық бар. Селедка, иваси, скумбрия, донна кәлен күнділдер ебет. Ja ол анды тұттан кәлбет киттері көрі туристерге ме кәлелдер. Негерен еті движение. Тоқтар балдар, касаткалар. Ол кәлелдер. Анды тұттан еті Шантарския острова мұсталдар. Атырғы мұсталаттар. 81 бірғана мирового запаса было. Тересі көрәтшіні құл бұққар істебет үтеке хәнін? Алло. Да. Істебет эфирге тағыстың бағал істейтігін бер олсын. Істебет саңыр. Алло, да. Бағал істейтігін бер эфирге тағыстың. Бұл передача күттілақтыра өпкетелер проторенная дорога ден Охотской монаға тақсыз. Оны бұлланы ұмнағыр білеген Магаданнан, жанынан туақтықта кетбайын қостар олы. Суыл оңырылы жағанайдар туақтарды кетбайын бар. Онтын бұлланы бұлыр күттен проторенная дорога 700 километрден аттындасы кеге кетергілі хақыларда арыстайны болбата. Оның себептен үйтігін бұл федеральный программа Охотской бұл олығыр оңғын сөптуден. Сөп, мақтал, олақ қылғысты қорыйды бұд, беремебіт бітті, бейінірі күнді қалды.
оңолун сөптүден. То, конечно, бу межсубъектовой Хабаровская крайгата борохобан университетинде бар бейк кетенче Аллаха утеба пургу турара жупы камеран до конца барбата дихма. Оны бер түргенник хоридо хорошо Шантарская рыларга туристская группа хахан илжектерин дебитер. Когда будет готово, уже в работе, этот проект в работе. Как только будет готово, мы, конечно, рекламу пустим. Сәбжа мақтанауын бүгін келеңгіт кәпсәйбік кетігер, бәл кірджігін тірегіне экскурсия болбуд, экспедиция болбуд, оныттан бұл сағалағын боллаға де, onun механик бар манны көлі энтузиастыр баларын тұқары боларына әмей жүгей. Мақтанауын бұған кірбік кетігер, түге әні барым.